जोजलपा नियम पास पे सक्ष्ट ज्याजुले लस्कुस्तो छिकमे सक्ष्या महफुजी रे मनतना ठौन ठो नेवा मिजो ज्याजोजना ठो प्रस्तोता सान्तरा साकी ठंक हुए थौ नेपाल सम्म छिन्ससा व पिया चिलागाको अष्टमी अष्टैको 2081 साल चैत महिने 9 गते सञ्चबार थौ डुडु च्याचा थौ न न्याब्ले ढ्याचको सांस्कृतिक जानकारी हो नियमित पनि प्रतिक्रिया नापा मे हाकी उजे सोनी गई ना जाग नख मध्ये छौ 5 अरे नख तो 5 अरे सोनिगला न्यंक हसा अपोजना ये छता बेस कट 5 अरे जोछि ये ठाठा से ले वो नाखि थना मनुटे रस रंगेना न्याइफ काजी यले 5 अरे त लुकु चरे ढाउया ठौकने लोकल खंगो टोपना ये गोष्टाल अठे ढाउयाना हौले यले न 5 अरे ढाउ चलन जुया चंडु 5 अरे खनु पुजेमा लुकमा ड्यो ट्वातले ते ठो ड्यो नापा लिप बेन्ज नि चाला नाच्ने गन 5 अरे पिनिया गन 5 अरे खनु काम या लुकमा ड्यो उली ठटी गाले लुक नाचम ज्या न ठैट लुकमा ड्यो ढाउ ठेको चिम्बन टिटो थुप्ले ये भेनेमा तर यले रासा लुकमा ड्यो पुजेना प्रसार रूपे समय छिमछि गुयाई लुकमा ड्यो त अमे अस्तिको ला खे एला थोटया पुजेयामा मा ड्यो न वो अमे ने मास्ट वगने ड्यो त छागु नुबु वो वुचिका एला ठो ला न वगु चिम्बन टिटो सिनखबले वो मा यमरी पुनी खुन यमरी मा टाटे लुकमा ड्यो पुजा त लुबु वो कुचिगु लव मरे कम बज्यो ठोकने बुनना वंगने ठोचा लुबु वो खन मरे रंगल ठटे लुबु वो माम ड्यो अपरम्स कन लुकमा ड्यो जोन टाइपिन न दु नियमी पासपे थो 5 अरे चा घाटुमे हाले थो वास्याचुङका हाले मेजिया ठो त वासेको मिनट आग्या थोमी उब्लै नेवाटे डेने अवश्य बखान नाटाउरो थटे ठ्या घाटुमसे खपेचम अनियम दक्षिया लिपाम जुजु रञ्जित मल चिनाटाउ खिमण्डति दुगमी खपे हालुगे थोमी उब्लै जुजु रञ्जित मल ठाउ खप दिए टोटाउन मला दुखताया सुया टाउ गाटाइ थय नापाउ मिखन थो घाटुमी नेना मिगो ठडु ठोटे जागु रस गुब्लेसन दैमखो राम हाय जिगन वने ठोटे जागु रस गुब्लेसन दैमखो राम हाय जिगन वने गनवने गन चुने सुय भरे चुने दैव दैवे भरे चुने जित अरे मजुरे दैव मामा मरु बुबा मरु सुय भरे चुने दैव जवै सोसा दाजु मरु खवै सोसा किजा मरु जिपापी अभागी गनवना शिरे दैव टपुखु नपुखु सुयरगा न्या जन्म कया दैव चण्डालम खेय लाट जाल किंका शातरे दैव न्याटो पोलो सुयटका बखु जन्म कया दैव चण्डालम खेय मचा टुपकेका शातरे दैव ल्योसी खेले ल्योसी थन चुपिगाले मोल लुया वया चुए भैरव दर्शन या प्रभु ठोटे जागो रस गुब्लेसन दैमको हाई राम जिगन वने ठोटे जागो रस गुब्लेसन दैमको हाई राम जिगन वने थोमी चुया तम खपमे जुजु रञ्जित मल्लटाए हालाटम राजेश साइ ख ठो मे खप बाजा पुतन लस हना पिकिया टौ ख निना दिस आठो छपो काटुमे थोथे जागुरस गबले सधैँ मखु राम जिगन ओने थोथे जागुरस गबले सधैँ मखु राम जिगन ओने गन ओने गन चोने
तारे मजुर दैवा रामा जीगन ओने माम मधुबा माधु सूर्य पार चोने दैवा जावे सोस दाजु माधु खावे सोस की जा माधु जी पापी अभागी गनवो नसिरे दैवा रामा जी गनवो पुku सोए धाका न्या जन्म काया दैवा सन्दाल मखेया लात जाल किंका स्यातर दैवा रामा जीगान न्याता पोल सोए थाका भखु जन्म कया दैवा चन्दाल मखिया मचा तुम के कस्यातर दैवा रामा जीगानवो खेल ल्योसी थाना चुपी गाल मोलालुया ओया चोए भैरवा दरसान आए प्रभु रामा जीगनवो जागुरस गबले सदै रामा जीगनवो थोथे जागुरस गबले सदै रामा जीगनवो काटो मिडुंगा वंगो मिजुले ठिठी कठाई चित्र छाया दिप्न नास्वे दक्ले नापा मदन मान राज भण्डारी आनन्द मोहन रञ्जित दया लक्ष्मी गीता खड्गी रमेश कपाली रत्नमाया घोलु रवि जोशी किरण खड्गी सुदेश लाकार प्रतिमा वज्राचार्य कान्छपाई कोजु रत्नमाया जोशी व मुना जोशी ख वंगो ज्याजा मुक चाहिँ nye खुमेस्न शेरना दिगुला उके मध्ये दक्ले नापा अमृत रत्न साक्य वक्न शेरना दिगुले चाहिँ उखुन यो ज्याजो यो चाहिँ अके हाको मे या चाहिँ गायक संगीतकार रचनाकार यो डकुना दुछका चाहिँ तयाटो टोडक थन बना चुना पछि ई कायोले जे मुभना विकास रत्न कंसाकार जो ठुटा चोइदि ल मे तल नापा तया दिगने अमृत रत्न साकी जुएट यको सुबा ठटे सुमन तुलाटहरु जो जुजलपा शान्तराज साके जो टस्क न्यापिक ज्याजो मिजुले पासा मचकाजी महर्जुन जो च्याडिको जिगो लस्या पासा जिपिर जलमी जु बाजा गोसले व जिके मेज सुबश्री साक्या हाला त मे हाका दिगने छिट यको सुबा ठटे नुगो पुलाङ मे हाका दिगने छिट यको सुबा नुगो पुलाङ मिन्यङका दिदेको भल्सन कया रका चाहिँ वेकला चाहिँ च्याडिको ल
a thuita tane dika misafu nyen ne mi thukna do guli bala chungo khwa swe te the chu muku bina wo swa thwe te the chu to gozul yu ne mi gona chu ya to pati mi dlo to mi chu ya to ma नरेन मान वो बाबुकाजी सुवाल ख अले हालातमा वो संगीत त्यातमा नरेन माने ख न्यानादि सम्मी बाला बाला छंगु फा स्वे थै थे चो मुकु बिना हो गुस्वा फे थै थे चो मुकु बिना हो गुस्वा फे थै थे चो फे थै चो गुमिखा छंगु गुजुका गुमिखा गुजुका गुमिखा छंगु कुली कुली चिंगु सो गुजुका गुमिखा छंगु कुली कुली चिंगु सो छंत फना दया त पौचे चे दय थे छो छंत फना दया त पौचे चे थै थे चो चे दय थे चो छंत छनु मखाना की वही मकुन्या ये ना छंत कुना नुगलेता वे धय थे चो छंत कुना नुगलेता वे धय थे चो वे धय थे चो मुखु बिना हो गुस्वा थ्वे थय थे चो थ्वे थय थे चो जागुदा फो स्वाथे रस जागुदा फो स्वाथे रस जागुदा फो स्वाथे रस जागुदा फो स्वाथे छंगु यो बना रस जागुदा फो स्वाथे छंगु यो बना भमोजुया छंगु जख वे धय थे चो भमजुया छंगु जख वे धय थे चो वे धय थे चो
निभाजथे चिकुलाया निभाजथे चिकुलाया निभाजथे छङ्गु माया न चिकुलाया निभाजथे छङ्गु माया न तिमीलाई जुया छङ्गु नुगले त्वे त्वे दयथे जो तिमीलाई जुया छङ्गु नुगले त्वे त्वे दयथे जो त्वे त्वे दयथे जो गुली बाला छङ्गु पा स्वे स्वे दयथे जो मुखु बिना हो स्वा त्वे त्वे दयथे जो मेडुङ्गा वङ्गुम ज्याजो शेरना डिप्नु ना भने बाबु साक्य आनन्द मन रञ्जित राजेन्द्र सुवाल सुदेश लाकार नरेश श्रेष्ठ जो शान्तराज साकी चाहिँ नेवा मिज 201 का चोइली न जानकी प्रेरी जोजल पटेल निनु श्रेष्ठ श्याम आशा काष्ट रामबाबु श्रेष्ठ जम फ्लाउ नेवा मिन्यना डिसर का चोइल अले किशोर टुसर तुलसी श्यामी राज भैसाके राजवीर डंगल जो नेवाटेको लागि महत्व जाउ ज्याजो ख न्यना डिटा इनाब दुर का चोइली गुल वङ ज्याजो चाहिँ शेरना डिप मिठक पिया जुल अले ठुकी मध्ये चाहिँ अमृत न साकी जो खु ग्रुप किशोर टुसर जो न्यू ग्रुप राजवीर डंगल जो न्यू ग्रुप रमेश कपाल जो चिन्नेको ग्रुप शेरना डिप जुल अथवा शेरना डिप ने छिकमे सक्सिदा यको सुब्याटे छ्या जुना आ थोरुङका छफो मिन्ने मे बोल टुटु छंगु मिखाइ अझ खना सुतेस्य सुड्य लिया होला छंगु हिसिदुको निला खना टिमल टोया होला स नदिम साके व इन्जिला श्रेष्ठ ख अले ठुके चाहिँ ले हो रचनाकार सूर्य चाहिँ जिउ मे लिस्ट चाहिँ मोडोले जे ठोटा ठुके जि छम फना तना Mikaya aja kana suthesia surdaluya wala sangu hisi dugu nila kana punia timila toya wala sangu mikaya aja kana suthesia surdaluya wala sangu hisi dugu nila kana punia timila toya wala sangu he kasi khanina panchi phukka boya सुला निलावन छंगु हे कासी खनिना पंछी फुक्क बोयावन लेवे पिंसाना झीत सोया सुला निलावन छंगु मिखाया अजा खना सुथेसिया सुरदलुया वला छंगु हिसी दुगु निला खना उनिया तिमिला तोया वला संगुल मनती है चकन्याबले जाया चुनीगु सर्गते सुपे बोथे मन न्याबले बोया चुनीगु नुगले संगुल मनती है चकन्याबले जाया चुनीगु सर्गते सुपे बोथे मन न्याबले बोया चुनीगु तस्का हलिम तेरे सुपैना लाजिया का हलिम तेरे सुपैना लाजिया वावई जिला तसका है क्या आज जेगु नुगले खलयावई जिला तसका है क्या आज जेगु नुगले खलयावई संग मिखाया अजा खना सुथेसिया सुड्यलुया वला संग हिसी दुगु निला खना उनिया तिमिला तोया वला
자네나 미카짜이 원지구 면에 해다와이구 녀외겠다 소사나 무습간일라 차타와이구 슈다 자네나 미카짜이 원지구 면에 해다와이구 녀외겠다 소사나 무습간일라 차타와이구 न्योपायको याम तेरे नुगले दुनिलो चाकै न्योपायको याम तेरे नुगले दुनिलो चाकै निखत सिना न भए जुई मतिरे मतिना या कथा कै निखत सिना न भए जुई मतिरे मतिना या कथा कै Sangu mikaya aja khana suthe siya surdal yawala Sangu hisi dugu nila khana uniya timila to yawala छंगु हे कासी खनिना पंछी फुक्क बोयावना लेवे पिंसोना जीत सोया सुला निलावना Sangu mikaya aja khana suthe siya surdal yawala Sangu hisi dugu nila khana uniya timila to yawala मेढुङ्गा कमेन्ट भने डक्लै नपाऊ कमेन्ट चाहिँ रत्न शुभ महर जुन हो कृष्ण महर जुन छु तस्कम बालारका चुइतल ठटे मदनमान राज भन्दा जुन तारे माम सर्न ठाउँ नेपाल सम्बत 1145 चिलगा पारो शनिबार सनगुनी खुनुया सक्षता जोजलपा भिस त ठाउँ निसक स्या सुना लामा सुबा नमस्कार आज 2081 चैत्र 2 गते शनिबार चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपराको दिनमा सबै सुखी र निरोगी हुन् श्री शनि देवले सबैको कल्याण गरून् नम बुढाया ठटे मानिक साक्य जो तारे माम जोजलपा शान्तराज दाइका चोइदी थिए जो किशोर टुस वज्राचार्य जो बालके महफ हो दाजुटना महफैदिएको आसना अले जोजलपा यानार गावकला चोइदल टोनका रमेश कपाल जे पछताको पटी कमेन्ट आउटो वेकै कमेन्ट पछताको कमेन्ट मोल पछि यो केर त ठुके चाहिँ म डिका वेकै यो चाहिँ ओके नेपाल भाषा पत्रिका नियमित रूपमा टाटाको लेख प्याया जस्तो सांस्कृतिक लेख अनसुय बजो वेकै लेख आठन्न पछताको जुसा ठाउँ जी भन्टेन रमेश कपाल जुन ठुट्न चोइदल नेवा मिजो याद विषय एक भोटेन ठुके लस्टा सकल सर्जक पिन्ता अभिवादन विषय ठाउँ छिस सुनिगेला हनाचुन पिम कर्नामय दियो मध्ये नाला विराजमान ज्या बिजाम सृष्टिकान्त लोकेश्वरी नवन यग निख ठनिय कर्नामय न ये जनबा दियो ठे स्वेट वर्ण ज्या जाजल्य मानमा ख वसपल्ट छिस प्राणी सृष्टि याना बिजाम अमुक पाँच लोकेश्वरी प्रतिकर्न कया सृष्टिकान्त लोकेश्वर का न हना यातन दो वसपल सृष्टिकान्त लोकेश्वरी नव फ पुण्य कने हुन यिन विजय पाञ्जुपी वया अनि पुण्यतिथि विधिपूर्वक पूजा यही सिजय प्यङ्ग खले लोकया या प्राण प्रतिष्ठा याना गुरुजपा खे पूजा व न्यासिया टुङ्गा सङ्ख लर्बी सिजय खन पिम पेके चुनाचमा पे गुरुजुपी मध्ये नापा गुखपाखे लुट उखपाखे नाप्लक वावया छे नेवाटे अन्य रुपे क्याटक वापी खनिरेको टाफुटो ठटे नवा याइले ठनिय दिय त ये जनवाले थे दिय मे लोख मुलोसे न्यासना बिजाम गुरुजो दिय छिने शंख जल सिंचन यावा पेखेर चोपिस दिय टुटी खनलोना सकल भक्त जिमिता हायना जल बि कने खन टुस याउटा दिय त ब्रह्म कलश तया देगला पिटया लफनी छाग गए अटेको दिय खले व मे फ्लांग रंग लिया नुको ठ फ्लांग समुद्र मशंक रंग त्या समायना छापायना 10 कर्म खंकी अन तृतीय कुन जंको याको ठ दिय त खटे त्या नाला देशे दिय चाका देगले प्रतिस्थापना यही ठो दियठा पाँच ना वसपल लोकेश्वर त भक्त जनबिन पाखे पूजा अर्चन याको लागि जिम्मकया बिना चोपि वज्राचार्य जको जुयातन यनिक न ठन दुके ठन्य देवपाला गुर्जपि बुङहे वया चोमट कान टाग्या ठोजुल रमेश कपाल जो चाहिँ नाला चोम कर्नामे बारे चाहिँ ज्यादी प्रिसो जानकारी वगट जानकारी लागि योगको सुबाडो ठोटुङका आ छपो पुलाङ मी त नुडायना त मिनिना दिस मे बालाउ या ख पुलाउ या ख चलन चल्टियो ख लोक वापटी मी ख छ जी यो ठ्या यो जिन छ तो मी त्याट म दुर्गालाल श्रेष्ठ जुल संगीतकार नारायण गोपाल गुरुआचार्य अले नुस निसा दिसार ख अले पुलाङ छ द्वारिकालाल जोशी क छिस निन्तिनु मी निसा दिसार यो ख
Ninat Nadla, Prostota Santra Saki Pake, Newa Me Jho. प्रतिक्रिया सुया देखला ना पा आनंद मन रंजित प्रतिक्रिया तो वेकला थामरी म वाशा दियो मिजम खस चिकम मुगले जम मिसम वाशा दियो र गाटै त उरु का वेकला चोइ दियो चिसा चने थामरी जम वाशा दियो जको सु चिकम मुगले जम चने वाशा दियो मिसम रहि न चन कटने जानकारी बियादिले सिलो जानकारी लागि वेकटा यगको सुबारो थटे प्रतिमा बजाचा जो न्यायपुको जाजो लागि पिन्तना सान्त्रा साकेरका वेकला ठुटन चोइ दियो ये आई प्रयोग पासा बिने राजो पार्या जुन ढाका दिगु मिन ठेका हपा बिया र आपला सुबा देछ्या तस्का न्यायपुको जाजो र काटै दियो थटे बिने राजो पार्या जुन जोजलपा सान्त्रा साके छु न्यायपुको जाजोले जिमको होली मिन दुठका दिगले यको सुबा अबिरिया होली मेज मिटिउसा ठोमिए सिनामिए ना टोफ नाच्न अटला जिगो ना छा मकाल ढका ट चाहिँ मनोल मखो वेको खगो बिएको 2 मिनेट हम मजा हो लेट या भजन थना मिट तयार ना बी फोन ठाउँ कुनै टस्क बेबे जाचमा ये आई ख वेको ये आई यानी कि आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सिया ले अले भजन गोसले जिमसा ठो होली मे हालो ख सुबार का बिने राजो पारे जो जानकारी बियाजु जुल ठो नुनुको प्रविधि ख ये आई दियो छौ चाहिँ प्रविधि हो लो के चाहिँ जिसा मि बिल काटा छ वन चाहिँ ये आई न चाहिँ लेट या मि हाला न हयु दिया चाहिँ ला ठो चाहिँ नु प्रविधि जुल न्याय फिसङ पटि जुल ठोटंका आ चाहिँ जिसा मि हाके ठय चैत्र महिना या 13 गते सोके मरे ढुङ्गमा साहित्यकार गिरिजा प्रसाद जोशी जर्मनी का वेकै जर्मनी चले वेकला च्याटो महाकाव्य लोमा चंगो छबै त मे रुपे निनादिस ठो कप्टा लेटे हालाटमा रिटा मर्जन ख टकी टमाटम चाका चाका रापटी ठम्मी ख निनादिस
गुचुकालुल की सुरद्याखन की द्याल सिथा सती थी चो भोगाचा भती लुगुल मन की ससा है खती थी चो झंगा पंछित हाहा गुली बोई अपी खखांदा सालो आकसे पल पिल नगुती मिलादै अपी खखांदा जालो जक स्वेदै जमदया थाका थिचो सातुम जोसा छुछु जक थे भई समदया वन्ता थिचो क्यों गुसु पाजे हे जा दुखनी जीवन जिगुजी जीवन दूंगु खना धकी धमाधम चैका चैका दौदुत युंका चुंगु सुना धकी धमाधम चैका चैका दौदुत युंका चुंगु सुना अमृत रत्न साकिया चाहिँ कमेन्ट ठुटाउ या चाहिँ जुजल्पा ज्याजो पुङ नेन बाला तल छटक टनु नसे मने या चाहिँ ठु ज्याजोले युट्युब पोस्ट जु ठु ज्याजो स दुठाउ मी तल न डिस्क्रिप्सन मे बोल हाला टमिसे ना चुमी हो लेट या टमिसे ना न टे दस लिपसुया मी मल दास स्वेत अफिलेट जु बिचा खज छपन त पच थापके न पो जि चाहिँ ठगु विषय एक बोन से शेयर याले थटे ना तल तया कोच ना फेसबुक ए सपोर्ट पे सम्बन्धित समेत सकिस्टन मेन्सन न याना सुबार का वकला फेट ल अमृत न सागे छु विचार बालाउ ख ज्याजो न्याका चमेस्ट पच चाहिँ डकुसु नाट्या चुन भन्छ थाकु ठान्छ न तुलला एजुले चाहिँ छ याप मुफुपटी जुल मुफु त मुफुएर गा झिन्छ नि ढाछु चाहिँ सुदाबी लागि यकेको सुब्याटो विद्या दलित जो नोगो खसिके खन यकेको सुब्या शान्त राजुर गा चुइ दिथेन राजेन्द्र बिश्रे छु चाहिँ पिसुत जुजल्पा शान्त राजु ट्रेडिटो बाबु साकी जो शान्तराज दाइ जुजल्पा नेपाल भाषा ज्याजो गन जिल्ला हो गनगन देशमा प्रसारण नाउया चमटो सक जिपि नियम पिन्ट कना जिल्ला छ नेपाल भाषा ज्याजो इतिहास सिक फैला ढगा चाहिँ बाबु साकी जुन चाहिँ ट्रेडिक जुल बाबु साकी जो आटो गनगन जिल्ला चाहिँ प्रचार ज्याजो नेपाल भाषा मिडियो चाहिँ जिल्ला न ओली भालकला मसु होला गन चाहिँ पोखराना चाहिँ प्रसारण ज्याजो दुर्ने विदेश नेपाल भाषा कार्यक्रम ठङ्कुने प्रसारण ज्याजो या मोर्ने होला नाप नाप श्रीलङ्का ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसन सञ्चार वार्षिक छ आर्कन्टे नेपाल भाषा ज्याजो प्रसारण जे ख अन लिपै नेपाल भाषा ज्याजो पिने गणना प्रसारण ज्याजो मोरो आ ठङ्कुने देश चाहिँ प्रजातन्त्र वेट नकोले रेडियो नेपाल टिभी नाप मेमे चाहिँ टिभी न नेपाल भाषा ज्याजो याचो चाहिँ छिसक न सु याजला आ ठौटा कमेन्ट ठने कोतला आ कमेन्ट हुँका मि छपुन्जना दिस ह्याक्तेन मिन 5 अरे मिख वोलो 5 अरे तो मी चुमी बिनोरी हिरडे साके ख बिनोरी हिरडे साके वेगा ठोकने चिनी अनि मरे हला ठकै गायिका सविता मालाकार ख संगीतकार चाहिँ सुनिल तुलारार ख निना दिस जज रावपटी 5 अरे लसी हो मी
थे पासनेवा लाबा खासा लेवा बोल पाँच रे मैचा पाँच रे बोल पाँच रे मैचा पाँच रे भद्रकाली देखे वना छुबार फोनावया भद्रकाली देखे वना छुबार फोनावया मन भाभा ढका कारे वल सोरे पाहाचारे मन भाभा ढका कारे वल सोरे पाहाचारे उली धे धे चुदाइचा लुमरी खाथे उली धे धे चुदाइचा लुमरी खाथे यांगु सिन यांगु स्वा यांगु हे कोखारे यांगु सिन यांगु स्वा यांगु हे कोखारे मुसुन हिल जोवन गाइचा खाना छंगु यांगु क्वा मुसुन हिल जोवन गाइचा खाना छंगु यांगु क्वा बोल पाहाचारे दैचा पाहाचारे 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 Nyenat nadla nisaw niko Newa Me Jho jazo ninadi kan yek suba do napa wong jazo share na di pin napa like comment na di pin tana hakna chka suba di chat na wo iko patne 5 hare na kha cha da kan yaipuko ulasmय पूर्वक घना दिस ठौटा ठोप्टो स्तोता शान्त रासा किता बेरे बिया दिस ठौटा बा लिबा हन नपला